parcel bang chen dun at pen non bang ke nang li chit lo la pen unboxing bang le pangching tu pilo ne la pen lang tu ba mon pitong du ne la pen bak lang won po ya sang tahu terdekat lagi sagi lahan lo kopi lo ne lagi ban lo na pen sang pen kopi jeng tum tek panai ne pas atilum ende pitang tek pan ne online pen che order pulo neng dog pic la son sitame la pen la si che order lo la pen kwan tong lang mi ne neng paklang wan tu. So guys lagi ya abas tu lo tek lang dun sitame helmet lo ngai spec lo la tame lang mission lang nandang ni and a price bang ke 504 rupees azin hungwe bang ke ajo vlog sinang 1 pilong rong lo na pen non si nang le rong ma neng dog week la so spec sitame la pen online long order la men bang long thegon lok sitame nita men tu si la so najat kilong jima pu neng mane dopo asi nang we ani nang lichila daga ai helmet long sila gai pulo ha la be gai helmet long den glass ha beda mati dah ha asi mane jirpo mangpon pimat glass bang nang papu pidam dak lo angke non bang ke online pen si ai spec bang si order thurong sa helmet sitame others helmet sitame in 1900 anile la so helmet sitame. So guys nang we vlog bang ke ajo bang sinang wan pilong rong lo lape dk kar bi vlog sam sitame nang support pon thubom mo lape nang wan pibom pa vlog sa kini sitame lape nang subscribe lang pute nang subscribe rango ni channel long sitame lape na kini sitame nang tum thek pon long bom po nang we ke lan we lo lape next vlog le sitang